I čao drugari, kao što vidite ovo je novi klip i danas ćemo igrati Kung Fu Rabbit Dash. Ovdje smo jako dobra, uglavnom da ste vidite kako sam. Čujete kao neki zvuk i morate preskočiti da ne umrete. Vidite kao sve ja što sam umro. Znači, kako da govorim, morate što duže da ostanete živi, shvatite da ne umrete. I kao što vidite imate ovdje pojeno na gornjem levom uglu. I tu vam piše koliko smo napravili kombo i tako da. Kao što vidite. Moramo da pređemo neki ovdje ljudi imate u gornjem desnom uglu. Moramo da priđemo. Ostanemo bolje. Evo ja sam se sad lupio. Znači, vidite imam best score 77, sad sam 35. Sad ćemo probamo dobar skor. Znači ja sam već igrao ovu igricu. Sviđa mi se igrica. Znači predam. Sad ćemo vam da probam. Opet sam se sjetio. Uvijek se nije. Uvijek se tako udarim. Prerano ili prekasno. Razbijem ovo ovdje drvo i ovdje se lupi. Evo sad ćemo, pokušamo da probamo. Evo. Sad smo snimali. Opa, super. Kako niste na sljedeći stupamo? Nam pojma. Ajde idemo. Znači, sad nam ide malo lakše. Opet smo se lupili. Ne mogu da verujem, uvek se umrem na glup način. Ne znam kako da nema veze. Evo opet. 0 poena. Jaaaa. Gubimo. Evo imate ovdje kao štit. Znači, sad ćete vidjeti, kao lupim se nije ni ništa. Ste vidjeli? Super. Jao, kako je na glup način uvijek umrem. Evo sad ćemo da igrica je super, preporučujem vam da je skinete. Ubija dosta. Kad idete na neka putovanja, tako nešto ubijam ono dosta. Kad mi je dosadno uključite ovu igricu. Znači, X. Evo sad smo na stage 2. Ovo je malo teži stage. Kao što vidite odmah sam igra. Zato što nisam dobro skočio, sad ćemo da doći mapu tu. Časti vam traje dok se ne slušate nešto. Toliko vam traje na štit. Kao što ćete se možete vidite. Sad sam se upio. Kao što vidite on se uspio. Još malo ću, evo, stage 2. Super. Znači, sad ovo drvo super. Jao. Prerano skočio. Znači, malo kasnije skočilo i bit će ekstra. Sad se opet prerano skočio. Sad idemo. Gle opet. Jao, ne znam što je. Nervira me jako. Čini da me nervira. Tako kad umrem na glup način. Ajde. Super. Ne. Evo ga.
Opet. Ja, čovjek na glup način umremo. Ili prekasno skočimo, ili prerano isto skočimo, znači. I tako se slupamo. A mi idemo na bolje. Evo. Opet se slupamo. Kako mi? Gospodin da se slupamo. No dobro, nema veze. Ajde idemo, pokušat ćemo da... Evo ga, lagano idemo, lagano. Opet se slupali, nema veze. Ovo što se uvijek tako slupam. Uvijek na glup način se slupam. Znači, nerviramo to užasno. 3, 4, 5, 10, 6, ništa, onda ovdje ćemo prekinemo klip. Znači, ako hoćete još ovoga, slobodno mi recite i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!